Sanibonani, ngibingelele nabalaleli ba-Next Billionaire. Igama lami nguKhanyisile Ngwakaduma Kude from eRichards Bay, ufama wemoringa bese senza i-agribusiness, sikhande imikhiqizo yemoringa. Ibhizinisi siliqale ngo-2017 sahamba sayofunda eGhana, safunda eLimpopo la imoringa enkulu khona nako North West. Into esasiyoyifunda kakhulu ukuthi singakwenza kanjani umkhiqizo wethu ungene eitolo ngokukhulu ukuphuthuma. Sasesilekelelwa ke uSida, salekelelwa noMasipala uSitho Mhlathuze ngokusithestela ama products ethu. Njengamanje ama products ethu ayatholakala kuma pharmacy awu6 eNorth Coast of KZN. Siqala imoringa 2018 senza i-products, saqala ngopowder ocleana nje umzimba womama wobaba umntwana unyusa isosha lomzimba. Bese sase sibona ukuthi abanye abantu bathi upowder uyababa ngoba sikunika ihlamvu njengoba linjalo. Sase siqala ke sakha ama capsules, saba nama capsules obaba. Ama capsules obaba suke sinakekela impilo kababa ngoba i-prostate, ama-sperm count, konke lokho kudala ukuthi umuntu emzimbeni ngaphakathi uclean kangakanani. Komama silwa nama-fibroids, silwa nama-heavy flow, silwa nesibeletho esingekho clean, siyamhlanza umama. Bese kuthi kumuntu nje othi yena ngifuna ukunakekela impilo yami, uyawuthatha umoringa ekuseni awumixe neparish lakhe noma umise ne-yogurt. Entambama uyathathela amaphilisi akhe awu2 ka-moringa powder. Uyabuyisa nememory yakho njengoba ukuthi othogogo sebenedementia bese kuthiwa bayathakatha. Imoringa iyakwazi ukureverse lento eyenza ugogo akhohle ukuthi ekhaya kukanje igama lakhe ubani ekuthiwa idementia. So iyakwazi ukubuyisa ama damage cells, ikwazi ukukulapha. Bathi-ke sase siphinda sifunda ngoba njengoba sihamba amazwe siyabuya ukubona ukuthi hawu yindaba laba abantu balana benenwele ezinhle ezistrong base beyasichazela ukuthi cha inhlamvu yawo umoringa inamafutha. Thatha lamafutha ke kwakhe izinto zasekhanda, igcobiso zasekhanda, sinamafutha la siwagcobisa ekhanda bese sithi kancane kuma rasta i-cannabis sifake ama oil. Sesinakekela ke ikhanda lo mntwana, even umntwana omncane ona3 ngoba lana ayikho ichemical ekhona, sikuthathele amafutha azo zonke ihlahla, unimu, agave, imoringa, ilemongrass, sakuhlanganisela yona ukuthi inwele zethu zibe zinhle nama scabs ethu abe mahle. Sase amasimu ethu ukuze sikwazi ukuthola lamafutha fanele siqasha inyosi ekuyizona ezokhuthaza ukuthi ihlahla zethu zibe nelokhuzana. Bese mase abanikazi beinyosi sebelanda uju labo basinika iwaste thina sikhanda insipho yelima elungisa umntwana amayengena kwistage ngoba inyosi ngeke uyibone inyosi elimele. Inyosi yangena nje lapha emzini wayo ilapheka yonke into. So le nsipho le iyona ke esisize kakhulu ukuthi ibrand ikhule ngoba si around ikole ama university uZululand, iRichtech, ama customers ethu kamakhulu alensipho asefika nasekhaya umama athi hayi nami ngiyayifuna lensipho ikhandwe ngewaste yoju lweinyosi. Imoringa beyingaziwa kakhulu. We had to come with the support yoMoses Kotane University Academy sizochaza ukuthi akusona isihlahla esibi ukuthi siqale ngaso uprimary njengoba kunesimo esikhona emobeni kungenokunyakaziseka ukuthi amafama azokwenza njani if kungenzeka umoba ungasafunakala ukuthi utshala. Singenela lapho ke thina nemoringa ukuthi itshaleni imoringa akhona amamakethe. Uyabona nje umama uZimdola uvuke uUKM Organics, izona indawo esingakwazi ukuthi nombani okhandayo ngemoringa ahamba yo supplier baphila abantu ngisho wena ungakwazi ukufika eduze kwabo. Imoringa iyaphilisa, iphilisa ngisho umhlaba, iphilisa ngisho izilwane. Abafuyi bamaqanda mabethatha upowder nje lo owami nguthathayo bawufakele inkukhu mayiphuza ama shells awabi fohlofohlo, okusho ukuthi umfama wamaqanda ama inputs awafake eproducela amaqanda akhe
uyakwazi ukwadayisa ewu-90% kunokuthi abe u-20% ukuthi lawa amanye ama-shells akhona ebe-weak amaqanda akhe. So i-Moringa iyalapha ngisho iy'lwane lezi esenza ngaso ingenelela kuwonke amanye amabhizinisi. Okokugcina-ke i-research esiphezu kwayo eyokuthi uma kukhulunywa ngo-green environment la kungasekho khona ama-carbon trace, i-Moringa iyakwazi ukungena ku-biofuel. Sithathe lamafutha siwabhene sikwazi ukudayisela usasoli ahambisa ama-flights, ahambisa ama-ships ney'moto lezi ezama-hybrid mayifika endaweni ezizochaja khona uthola ukuthi ugesi awukho, ama-generator asuke ehamba nge-biofuel not ngo-petrol. We are entering into a green economy and renewable ngayo le Moringa. I-business plan yami njengamanje nakwi-growth plan yethu kuku-primary nje sinamathuba awu-50. Amathuba ahlukene, kukhona o-permanent, kukhona olokhozana laba abasilekelela mas-peak. Ku-agribusiness-ke lana u-8-hour clock employee ngoba ufike ekuseni anikwe i-quantity ukuthi a-produce how many products. So lapho we are sitting at 60 wabantu esingabaqasha. Uma kuwukuthi-ke i-KZN ine-hub la eletha khona wonke amafama aletha umkhiqizo wawo, we can do a lot of job opportunities. Sibheka abantu masenza u-cosmetics, u-chemistry, chemical engineer, lapha emafama makuza kithi u-agronome, u-agriculture, o-marketing no-PR kukhulume bona ayithini sesibadala sibuye sibhede. O-marketing no-PR, o-research labantwana benze o-PhD abahleli emakhaya bayangena kulama sector ethu bakwazi ukuthi singene kuwo wonke lama field esengiwabalile, u-agriculture, u-chemistry, u-biofuel kanjalo. So amathuba akhona ukuthi nje sinikwe ithuba, kodwa siyambonga uMama Madlophe ngoba kuphezu komkhono usi-awadile as u-SMME ovelele kwi-agro processing yayo i-Moringa, okukusho ukuthi ama-department aseyayibona i-opportunity yokuthi sibuyele emasisweni, sitshale, sikhande imikhiqizo yethu, hayi sitshale bese sihambisa i-raw material kwenye indawo kuyokhanda umkhiqizo. Thina amathuba siwacontrole lokho sikubiza ngokuthi si-controller the whole value chain yayo i-Moringa. Inamba yethu sithola kuyo u-072 346 9360 bese kuyi-website yethu www.nyamefarm.co.za. Kodwa-ke nje mangaconfuseki, we are transition to uPlant Africa brand because iNyama Yadwamba is going to be focusing on ama-farms, kanti i-Plant Africa brand i-focus kuma-branding, i-trainings and uplifting ama-communities esebenzisana nawo.